Si Claude Tapo. Orasyo Imperata laban king COVID-19. Mapamakalluluwang po mapagmalasakit ay igpami. Aminan mi loring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapat tawaran ampong biye. Lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamateno karing dakala tao. Adwan mingeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan manuntun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat ka ring pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring sablang lilingap ka ring mi salunan, ban makasuyulo ka ring masakit kambening metong abelwan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saliro, king pamaglingap ka ring masakit. Mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa no, kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangagang kapaynawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at mapagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisauli ngaklis mi keko king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligayat kanwana na birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Artanghel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Lukluk Tapo. Iyabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa ding kapasalamatan na yayampang di Roger Arceo and family, Remigo Mercado and family, Chito Carayon and family, Marwan and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Glenn and Myla Tionco and family, Florencio and Matilde Pineda and family, Linda Tantenco and family, Zendida Puno Dungkan, Lennon Dungkan, Dolly Bondok, Maria Junicia Alfonso Mariano, Maria Faustina Alfonso Zapanta, Lourdes Carmona and family. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan di Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Patricia Fe Santos, Loida L. Del Rosario. Makanyan mo naman, iyabe talaking panalangin tamo ding special intention di Arginiel Terado, Janet Terado, Arnel Terado, Caroline Gimotea, Greg B. Del Rosario, Annalyn Tiglao, Edgy Tantenco, Ricky Puno Dungkan, Rudolph Joan Lopeña and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, JP Vizcaino to pass the civil service.
Para ka rin kapatid tamong mayangon na biye, manalangin tamo para king alangagang kapayapan dari, Ligaya Arceo, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Pacifico Gonzales, Christopher Carreon, Emilardo Yalung, Sebastian Alejandra Pineda, Nelia Reynado, Jessie Susing Paz Nanita, Monsignor Tedolfo Tantenco and Jenny, Jesus Corazon Palyasigi, Tefilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Arnel and Chucky Garcia, Timoteo Maria Virgilio. Talakad tapo. King lagyo ng ipa, po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At keka antimurin, Isadya tala rin kay katang sarili king pamagdaon, kaniting misa,
kapamilataning pamanyisita mo karing kay katang kakulangan at pamanyawad kapatawaran king mapamakalulong iba. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pompamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nitay panigapu ko kang nuwan na Maryang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo. Idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O maula at banala Diyos, king pamaglakben ng papunta, king kayang pamaylasa at kamatayan, pepasilip mo kang Jesus ay anak mo, ing ligayang manaya kayo, potang mibago ng iba't king kamatayan. King kasakitan ng BME at karing biguming pamagkapilit, mibayo kaniting yato, bustan mong sunlagya ke kami, at karing kekeng kapatad, ing metong asinag ning kapanayan, miyangat at mantabe ke kami, king dalan papunta ke ko. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Ing Diyos tiki ni Abram, nuwal na ning tolda at ngana. Talang nga ka at lumawe king banwa, at bilangan mula ring batuin, nung arapat mo. Makanyan la karakal ding maging lahi mo. Migtiwalay Abraham king ginu, at uli na nita, meging katanggap-tanggap yaking ginu. Kanita sinabi na, Abram, aking ginu akinang wake ko, iba't king ur daring kaldeo, bani biyeke kayong gabun, ay ti bilang bandi mo. Nga nang mengutang Abram, o ginong Diyos, makanano ko nga balong abandi ko iti. Pekibat na ning ginu, pagdala mo kong metong abaka, metong babaeng kambing at lungbanwatwa, at metong lalaking tupa at lumunamang banwatwa. Metong batu-batu at metong pitsun. Dela na lareti king ginu, pemiraso na la at binlili ning kabangal, tulid na ning kabangal na. E nala pemiraso ring ayop, digpan dalang ayop abuitri, dapat inabuang na lang Abram. Inyang nalbog ni Ngaldo, mi patutudyang manyaman ni Abram, at detangan nining makapal at makatakot adalumdum. Inyang limbog ni Ngaldo at may adalumdum na,
Lintoyeng metong akalang abubusok, ating metong amilalablab at tukil, pilitan daring mi parasong animal. Kanitaya may kipagkasunding ginukang Abram, nga na, dabyeking gabunay ti karing maging lahi mo, manibat king ilog ng Ehipto, hanggang king maragula ilog ng Euphrates. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Inginuwing ka na akong sulu at kaligtasan. Inginu Inginuwing ka na akong sulu at kaligtasan. Nino'y ka na akong pitakutan. Kimpanganib inginu ingatan na ako. Nino'y ing pitakutan ko. O Ginu, pakramdaman mo ing keka aos ko. Malunos ka at pakibatan mo ko. Nga mong sumabi, meka keni, panintunan mo ko. Nga kung may kibat, burida kang akit Ginu. Lupa mo eme sa papanpan kako. King kamwa mo eme sa palakwan iningke kang alipan. Ikeng kakong kasaupan, eme ko sa lalakwan o pabren man. O Diyos, akakong kaligtasan. Itiyeng paniwalan ko, takman ko'ing kaya paning Ginu, kiyating kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginu, emo pa'y naning lugmo, at eka tatakot, wa, manalig ka king Ginu. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Filipos. Kapatad, kayo sana sasawang makiapos ka na ko. Binyemi na maya pa alimbawa kaya kayo. Pagmasdan nyo laring makiapos na kaniti. Sinabi ko ng maralas kaya kayo, at ngeni mi papatangis kong ulitan. Dakal na ring mabibiye ang timong kalaban ng krus ng Kristo. Deti pawalang ang papunta king impyerno, ulingin karelang at tiyan, iyang gagawan dang Diyos da. Pag maragul da pa itang sukat da sanang pikarine, ing bukod mong maulaga karela, ila ring miyayaliwang bage ketiking yato. Dapot para kaya katamo, ing tune tamong balen, iya ing banwa. Manibat siya king banwa, ing panenayan tamong talapagligtas, ing Ginu tamong Heso Kristo. Alilana la ring katawan tamong matbud at malalaso. Gawa na lang kalupa na ning katawan no, at amaslag king ligaya. At iti, gawa na king kapamilatan na mo rin nitang upaya, agagamitan no, ba na lang sakupan ding sablang bage. Uli na nito, kapatad ko at kakaluguran, at tutukong pakamalan, at buri ko ng buring akit. Makanyan kayong sukat manatiling matatag,
king pamibyebe yung makayabe king Ginu. Ikayuring tulaku at pagmaragol. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Meramdam yang ibat king biga ing meto nga siwala, nga na, itaya ing anak kong pakamalan alubos kong katulan. Pakiramdaman ye. Ingino manatili ake kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. King panahon na ito, tiki na lang minukyat Jesus di Pedro, Juan at Santiago, king bundok-bundukan ban manalangin. Kabang manalangin niyo, minaliwaya itsura ing lupa no, at meging makasilo king puti ing imala no. Kabudabud, at ingadwang taong may yakit kasabi na, iladeti ri Moises at Elias, makapiblas king emunanong kaligayan, at kasabi re Jesus. Isasabyanda ing tungkol king malapit ng pamanupad, king parasa na ning Diyos, king kapaminataning pangamaten no, karin Jerusalem. Matudtud yang manyaman ni Pedro at ding kayabe no, dapat mi pagising la at ikit daing kaligayan ng Jesus ampon ding adwang lalaking makatalakad kayabe no. Inyang lalakwanda ni Jesus ding adwa katao nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, mayap inketitano, gawa tamong atlong kubo, metong para keko, metong para kang Moises, ating metong para kang Elias, tunen ng ebalo ing sasabiano. Kamang magsalita ya po, lintoy ing metong abiga at tikpanala. Mi takutan laring alagad inyang mitulid yakarela ing biga. Nga naning meto nga siwalang ibat king biga, iti ing anako, ing kanakong pinili, pakiramdaman niya. Inyang tinok ng neng migsalita ing siwala, ikit de yanamong dili Jesus. Linihim daring alagad iting bage milyari at alalang belitanan ni numan
king panahon na ito tungkol king ikit da. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Meni ko po king bundok, paruminggo ko king bundok. Mag-retreat ko manibat March 9 hanggang March 12. Ban pasalamat king grasya na yung ordinasyon, king pangapari at tinggap ko king Diyos at king Santa Iglesia 37 years ago. May nga di kunditak, may misa ko, at tsukubabo bundok, pero eko man minaliwa itsura. Yan naman. Merakal ko pa maputi buwak. May kabaya pa yung buwak ko po yung balbas. Den kolor da rin imalang ko, elaman meging maputi. Kalupa ning sasabihan ng Emanghelyong milyari king ginutamong Yeso Kristo. Nune, de kolor la pamurin den imalan ko. Kaya ari ko nga di. Mitas mo siguro pong bagya o may alalang bagya, ing panlalawe ko king grasya na ning ordinasyon king pangapari, pigkalub ning Diyos kapamilataning Santa Iglesia. At tatandaanan ko ing miyangobye Archbishop Cruz, yang menor din kanako king binalin. At tinibin ni kayang umilya nga na Elmer, makalukluk ya pa kanito. Tandanan mo, ing ordinasyon ning pangapari, miya biya keko, para keko. Noon para king Santa Iglesia. Mi pagkalubyo ing grasyang yan, para keng pansarili mong kapakanan, noon para keng komunidad yun. Anya pong March 9, anyang Miyerkules, o ini ing linwal mekad insight, o kaya linob keng pamisip ko, anting pamanaliwa o pamanangat ning panlalawe ko king pangapari para kenyang komunidad nga na. Ngini po ay tinjan kita, ingke kang kasuywan, anting pari, keng komunidad, sukat yang maging anti kanini. King ingke kang susuywan a komunidad, maging mas masalese, maging mas miyangat iyo, kareng miyaya liwang level ning biye, na ning komunidad ay ito. Gawan meng better, ing komunidad asusuywan mo. So ing susuywan niya mo kabod ririto. Nune pakibalak ing kapakanan do ning komunidad. Ngayon, para ban kanita maging masalese iyo ing komunidad asusuywan mo, sukat meng iyong ing kekang biye king Ginong Yeso Kristo. Otherwise, pansarili miya mo, o mas masanting po, kaya ka na akong pamangadi, paboren mong Yesus, gawa na kang masalese. Bahan kanito, maging mas masalese, ing kaya kang kasuywan. Allow Jesus to make you a better servant, so that ing kaya kang service maging better. Nang kaya po ting bunga ing pamanahimik
ampong pamanalangin. Keng katahimikan, ampong pamanalangin, mayayakit yo o luntoyo, ing aliwang malalam apanlalawe keng biye. Keng binasa tamong ebanghelyo, minukyat yan naman na bundok, yung ginutamong Yesu Kristo. Minaliwaya aske. At intindihan tayo ining kwento ng San Lucas, uling ing balang evangelista, ing balang talasulat king Biblia, at inyang komunidad asusuyuan, asisilbian, at inyang pake king pamanayos na king pamisunod-sunod na ning biyana ning ginutamong Yesu Kristo king Ebanghelyo. Obat siningit ning San Lucas iting kwento ning pamanaliwana aske ning ginutamong Yesu Kristo. Kasi po, yung ginutang Yesu Kristo, king Ebanghelyo ng San Lucas, eya successful king mensahe na. Biguyo king mensahe na. At kelabanan de. Muna, bayo ining kwento na ning pamanliwanas, kaya sinabi na nakaring kayang disipulos, ing anak ning tao, sukat siyang dumalan kasakitan, mipakuyak yung krus, matet mikutkut, subliyang mi. O yan yung kukwento na, o yan yung sasabihanan ni ginutang Yesu Kristo, karing kayang alagad. O nang din kayang alagad, nanong paninayan do, meto nga Mesiyas powerful, meto nga Mesiyas ating posisyon amatas. Meto nga posisyon, meto nga Mesiyas, dumalan kasakitan. Anyapin ding disipulos na, eda aintindihan at eda atanggap, king ining maestro da, yung Mesiyas. Uling alayo king panimanman da, ing suffering Messiah. Alayo. Makanyan mo naman, deng leader kanita, deng eskriba, deng pariseo. Kabang manaral yung ginutamong Yesu Kristo tungkol king kayarianan ng Diyos, labisa, pwede, daburing daramdaman da. Anyapin maninton lang pamikatagon, bandak pande, bansilwande. O yan in konteksto na ning kwento na ning pamanaliwana aske ning ginutamong Yesu Kristo. So isang Lucas adwaing pake na. Ining kwento na pamamanik na bundok ning ginutamong Yesu Kristo, metong iyang saup karing kayang alagad. Pan kanito, aintindihan da, king ing kayang kasakitan pangamate, muli yaking ligaya. Anyapin minaliwaya aske, mas lagya lupa, ban ipakit ka rin kayang alagad, hoy, Mesiyas sini, eya mayaring biyena king krus nune, ating niyang makapanayang ligaya. At tunggal ditak, deng disipulo na atatanggap doon. Ingkadwa, buri nang ipalto San Lucas, king ing Mesiyas, at ing disipulo, pwede yamong maging disipulo na ng ginutamong Yesu Kristo, nung kayabe ing krus, king pamanoki, king ginong Yesu Kristo. Ilakome ing krus, alakang kwentang disipulo. Ekatune Kristiyano. Ing pamanoki king ginutamong Yesu Kristo, krus, pamanyubling mebie. Ngini, lawen tayo, ing pamamanik na bundok ng ginutamong Yesu Kristo. Ing mumuna, kabang manalangin niya, minaliwaya itsura, minaliwaya aske. Nano yung klaseng itsura?
itsura yang maligaya, itsura yang masala, itsura yang maputi ay alang kasimpara, itsura yang masaya, kabang manalangin niya. Tandaan tayo po ito. Kabang manalangin niya, minaliwaya aske. Ing pamanilawana aske, ning ginutama es Kristo, metong iyang panyawus. Ban kanito, ikaman, itamo, manaliwata mo aske. King panlalawe tamo, at king kasalpantayanan tamo. Ing kasalpantayanan tamo ay palaging masalese. Kaya abing krus. Pero yung kasalpantayan ng tamo, pamaniwala yung babye tula. Alangangang tula. Nung sasalpantaya ko, kay bate ka masaya, alayang transfiguration ito. Nung eka masaya, kaya gagawan mo, bala mo obligasyon niya mo, ing pamaniwala, kingapong gino. Ing ginutamong Espiritu kabang manalangin niya, binaliwaya aske. At kabudabud kabang manalangin niya, at inyang kayabe adwa, lintola ding adwang tao. Kabudabud, ating adwang taong mayakit kasabi na ilapin di Moises at Elias. Representative na la ning matuwang tipan i Moises at Elias. Lawen tayo po ing Biblia dareng Hudyo. Ing ausandang Tanakh. Ing kaya katamong matwantipan, iya ing Bibliada reng Hudyo. At ing Bibliada reng Hudyo, at lulia sections. Ing batas, deng propeta, ampo pa rin kasulatan. Ing Torah, ing Nevi'im, at ing Ketubim. So deng initial, dabala mo mag-text la reng anak. Ne, alalang vowels, ne, TNK. Oren deng atlo, aparti na ning karelang banal a kasulatan at deng peka sentro da ning karelang Biblia ilapin ding batas at propeta. Ding batas ing talapagsalita o representative yapin ni Moises. Anong nuka rin ning Diyos pepabal na la ring kautusan na kang Moises king Mount Sinai. Ing representative na ring propeta, yapin i Elias. O reni ring, adwang figures, anong ka rin karening batas at propeta, papabalo nening Diyos ing kayang sarili. Papabalo nening Diyos ing kayang kautusan. Dening adwa, ilang representative da ding bansang Israel tatalakad tutuya ing Diyos, tutuyang pepakilala na ning Diyos ing sarili na. Tutuki nga na ning banal a kasulatan na binasa tamo agpang San Lucas, kabudabud ating adwang taong mayakit kasabi na iladeti ri Moises makapiblas king emunanong kaligayan at kasabi re Jesus sa sabyan na ning ginutamong Yesu Kristo ing Exodo agampanan na Jerusalem. Ing Exodo ing pamaglagpos agampanan na king Jerusalem. Isan Lucas sentruying Jerusalem king kayang banal na kasulatan. Ing Exodo king amanong Griego adwaya, amano ex, lual, nung ing sinodos, odos, way, sin metong agnanagnan pa maglakbe, ing exodo, palwal.
So, budi ng sabihan, way out. O kareng aliwang amano, panlako, departure, exit. O kaya panlako, ketiking yato. So, impisa sabihanan ng ginutang Yesu Kristo, kang Moises at Elias, ing kayang paglako, ketiking yato. Ing kayang kasakitan, kamatayan, paglako ni ketiking yato ang maganap king Jerusalem. Paglako no karinya munta, king bayong biye, king banwo, karina katamo ituki. At iting eksodo, metong iyang pamigagan na ka, asasabihan ng San Lucas, king Exodus daring bansang Israel, manibat king pangayalipan da king Ehipto, papunta king promised land, karin lamunta. Manibat king pangayalipan, papunta king kalayan. Manibat king kasakitan, papunta king kanawan. Manibat king pangayalipan, papunta king pangayanak king Dios, pamanampun na ning hapong Ginoo. So, iningkwento daring Exodus, foundational story po ding bansang Israel, nung nuka rin meging malayal. So, may kola, papunta king pangayalipan, ning kasalanan, ning kamatayan, papunta king promised land, ning bayong biye. O yan, ing pisasabyanan ng ginutamong Yesu Kristo kare Moises at Elias at ing katlo ng dake ng Ebanghelyo. Maramdam yung siwala king biga. O ining anako, pinili ke, katulan ke, pakiramdaman niya. King bundok, king matas, akatabnuyo, mararamdam niya ing Diyos. Pakiramdaman niya. Yung ginutang Yesu Kristo, iya ing amano na ning Diyos. Ning pakiramdaman mi, ing amano na ning ginutang Yesu Kristo, akatabnu mi ing Diyos. Ning aintindihan mi, ing amano na ning ginutang Yesu Kristo, tutuparan mi ing kaburian na ning Diyos. Anya, agkat da kayong ngining Kwaresma, mukyat king bundok, manahimik, pakiramdaman ng ginutang Yesu Kristo, baka sakaling maniliwata mo aske. Baka sakaling makonvertita mo, kaya minsan na makitid tamong pamisip, papunta kitang mas malwalas at maligayang pamisip. At kaya pamamasa akong libro King Baguio, metong iyang binasa ko itang libro ng Mother Teresa of Calcutta, A Call to Mercy. Nga nang sasabi, tungkol kay pamangadi, that is why we need to pray. Prayer will give us a clean heart. And with a clean heart, we can see God. And if we see God, we will love one another as God loves each one of us. Very simply. Mga di, araranasan tamo po yun eh. Neng mga di tamo, maging mayan tamo pilubluban. Neng mabayat, hindi ka tamong daralan, ng mga di ka, maging mayan bagya. Pero yung mga di, lilinisa na katamo pilubluban. In Kwaresma, panahon niya ng pamanga di, ban luminis tamo pamisip. Ban luminis tamo pilubluban. Kakadwa, tungkol kay Exodo, mintala ring madre king Ethiopia, ng karakala danupan, mga matela deng tao, alalaman danum. Pero ring madre ng Mother Teresa, alalang patugot sinuyo at oining sinabi na, yes, we can live without many things. Exodo, halakwan tamo yung dakalayan. Atabili tamo yung dakalayan. The secret of joy is our poverty.
Bala mo kabaligtaran niya kaya katamo ne, matula tamo na yung dakal tamo bandi. Pero ilo, the secret of joy is our poverty. The secret of our joy, is wholehearted and free service to the poorest of the poor. Alana ka, magsilbi ka pa, lakwan mo yung comfort mo, manakit kang tula. Kan tatahol yan, king pamanupad or pamakitabnu. O yan nga na ako, pakiramdaman niya, boses ning Diyos, meramdam, nelikwan ning anak na. Ang yampang kalalabanan de ing anak na, pinaniging Diyos, sinigurado na, keng magduda ng anak Yesu Kristo. Pakramdaman niya, pinili kayan, anak kayan, kelakwan yan. Makanya niya, panugali, nga pong Ginoo. Pinili na katamo, anting anak na, at palagi na katamong antabayanan, luguran, lakwan. At awsa na katamong palaging magbayo, papunta king mas masalesi. Nang eka magbayo, nang kampanti na kamo, maging ala na kang pakyalam. And then, mayakit keka, ingapong Ginoo. Ipakit tamo pong tapat niya, ingapong Ginoo, king Vietnam. Talakad tamo ngeni, at ipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya Kasalpantaya ko, King Diyos, ikpang lubos mayupaya, linalang king banwa at yato, at kang Heso Kristong anak, nang bugtong ning ginutamo, pengagliking upaya ning banalay espiritu, mi bayit kanwa na Mariang Birhen, linasal lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman, Keti, ban mo kum ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king banala kapulungan, katoliko, king pamisamak ding banal, king pangapatupad dareng kasalanan, king pangasublirang miereng mete, at king bie alananggo. Amen. Bustan yung panimuna na katamong Jesus, king mata sa bundok, anong nuna kata buring manalangin, kaya abeno, at nga tamong sumabi, Ginoo, pasalan mo ing BME. Ulitan tayo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiene king kayang iglesia, ing metong amasalang tagimpan, ning pamisan metong da ring sablang balayan at kultura, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiene karing pamuntok ding bansa, ing metong amasalang tagimpan, ning pamipabal katuliran, at kapayapan king yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiena karing mi pagkalaman gelingan at pibandyan, ing masalang tagimpan, ning pamirake, king karelang kayatinan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiene karing kayanakan, ing metong amasalang tagimpan, ning pamanyuyu, at pamagtagulaling mibayo, kaniting yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiene karing daralan kasakitan, ing masalang tagimpan ning pamikayagom, king karelang sakit at kapigaganakan, king Ginoo amamusan king kayang krus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kaya katang Ginoo,
ibiene karing katang komunidad kristyana, ing tagimpan ning pami kasinmetong, pamagalang at pamananggap king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, mama ko siping mi at mamantabi kaya kami king lungkot at ligaya, kaya kabaning dalan ming papunta kaya ka at king ipa, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning Ginoo, iting daon karing gamat mo, kingi kapuriyan pong ikaligayan ning lagyuno, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Papagbanalan mo kami, O Ginoo, ilako na sana niting Eukaristiya, ting kasalanan mi, baking makapagsadyang magmasusi, king pamanjubling mi. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang Ginoo mi. Amen.
ing ginumanatili ake kayo, At keko ang timurin. yat nayoring pusoyo, Makayat na nalaking ginu. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. King banal mong bundok, bilalag na ing kayang ligaya, arapan ding kayang alagad. Si Janano para king lalapit ng kamatayan. Nasa nong ituro, kapamilatan ng batas at ding propeta, king ing mi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalan kasakitan, bayo ya miras king ligaya, ning kayang pamanyubling mebye. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kang ligaya, layon makyabe king alang tuknang dang pamamia kapurian keko, at ngaming kakanto. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos at ngano. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ni kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket to ami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akeka, iting tinapen ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang sublingye, at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kayo, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiya at magari, manggaman king alanganga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiya at magari,
manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipagit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring maiyaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pagisan metong keng lubusan ng sarili ko keko. Emo paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Si Claude Tapo. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, bangking daratang apambansa ang pompanlokal halalan, ing tunay ang mag-aring kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tabong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, ban makapamirayit. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitidapan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyaryan, apamangamano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. Baning konsensya, miyaing gawan tunay tuntunan. Baning kaya panding kekaldan amang ibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampong may na, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, yaing mamyedalan, king daklat ning kapayapan, ampo katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami ang pontalapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yang pigkalub mo kaya kami. Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla ang pondagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo kaya kami. Manalo na sanang ing pamanantabe mi king politika para kareng botanti ang pong kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo at makasawop ban sumulong kami king kabanalan. Manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. Ginoo, pasalamat kami para kareting banal na misteryo, amamatad ke kami keti king yatu, king metong nang dake, ning tuto king biye. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Yan po bendisyon ng tamo iting laro. Let us pray, O God, Father of all consolation, who will to heal the infirmities of the weak through your Son. Listen favorably to the prayer of faith sent forth from the heavens. Sent forth from the heavens, we pray your Holy Spirit, the Paraclete, upon this oil in all its richness, which you have graciously brought forth from the verdant tree to restore the body, so that by your holy blessing, everyone anointed with this oil as a safeguard for body, soul, and spirit may be freed from all pain, all infirmity, and all sickness. May your holy oil, O Lord, be blessed by you for our sake, in the name of Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Lukulukay po sa saglit. Una po dakala salamat kareng minye pamangan kareng nilabasan na yadwang Domingo oren de Binyeda.
dilis la rin yan po pang dried kay fish. At deng may miyembo naman ng son rocks at tsaka alcohol, ostia, milo na po pang gule. O ini po yung report. Kaya kakatamong income at expenses king milabasa na February, kaya kakatamong shrine fund. Kaya po kayabe kenitang fiesta fund. Po. So rin kakatamong linob ay intention, bali 4 lang aldo, Sabado, Domingo, Lareni. Huling itang 19, La Concordia, deng income ka rin mintala keng fiesta fund. Itang 12, fiesta ito. Deng ganaganang lino ba pera kitang novena, mintala kitang fiesta fund. Ini shrine fund ya po. So rin collections, pilan lang misa rin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adong misa kita, adong misa kita, adong misa kita, 6, 7, patitan 26. O rin din collections, 28,000. Kaya ba din total donations, karetang aldong areto, kaya bila rin walk-in ng papareng donation boxes tamo, 42,577. Plus, every year, atin tamong babiyaking alay kapwa, kaya ba't dong kinwento, atin niyang share at 10% in parokya o in shrine. So, yung binyedang share tamong 10%, 465. Bunin ang sabihan, deng renimit tamo, o renimit yung last year, 4,650 lang. Nung 465 in 10%. Po. So, yung total income para February, karetang aldong areto, 79,870.50. Kay ba't? Patay bisa. In summary, so in total receipt, 79,870. Deng kakatamong gastos, malatila mo. Uling deng gastos February, may kwalangan kitang fiesta fund. May abela ka rin expenses, in kuryente, in sweldo, in danum, etc. May kwalangan ka rin. Then ipong 3,000 na rin actually gastos la kitapang January. Ami record February. So, oini ing balance, receipt minus expenses, 76,090 pesos, 0.75. Ing sharing, tutukyan tayo ing finance manual na ning diocese. Nung oini ing balance, receipt, keng February, ma-divide into 2. Ing rector's discretionary fund, 38,045.38. Ing share na ning shrine, 38,045. So, tsa 50% la po. Ngayon, nung idagdag tayo tang pondo tamo, kita pang January, a balansi, 165 yo. 165,241 plus interest, 27,000. O ini ing pondo na ning shrine ang makadeposito king BOF. So, rin po, gagamitan tala king kakatamong ordinary operation na ning kakatamong shrine. Nung ating project, itang fiesta fund yung gagamitan. So, yung report po, may paskilya king bulletin board po, para February. Schedule down po. March 23, March 30, yan po pang April 6, Miyerkules lang ang den. Magstasyon tamo po kilob na ning shrine. Kaya ba't nanita, magmisa kong alas 6. Wednesday po yan. Po, tandaan na niya. Manibat, March 23. Po. Tutuki, April 10 niya yung kakatamong Palm Sunday. So, mitipon tamo Kimbabo, 7:30. Ketang matuwang pisamban. Po. Alang luklukan, makatalakad ko ngan. Bendisyon ang talakad. Kanyang rito na ning pamamendisyon palaspas. Kaya ba't daring may bendisyon palaspas ka rin, magprosesyon tayong papunta Kenny para king misa. Okay?
Tandaan na niya po ito, 7:30, 8 a.m. yung misa. 30 minutes siya mo po ito. Yan naman makabay lakaran tamo. Yung tutuki, yung Holy Week, ay, April 10, Palm Sunday, 5:30 po, yung pamamendisyon palaspas kilub nening Sranken Shrine, bayo itang misa. So alayang mahabang rito ito. Tutuki keng Holy Week, April 11, 12, 13, Lunes, Martes, Miyerkules, Santo. At yung tamong misa, alas 6, gawan tayong Holy Week retreat ito. Po, niya makabayang bagya, yung omilya. Makabayang mga 2.5 minutes. Ban kanita makapaggunam tamo. Ne? Ban kanita itang wika ito, conscious tamo king banal yang Domingo ito, abe tayo yung Ginoo. Po? So, Lunes, Martes, Miyerkules. Kaya ba't itang Huwebes Santo, April 14, alas 6 yung misa, kedi. Itang Lord's Supper at inyang pamanos bitis ito. Po? Biyernes Santo, alas 4 yung kapag masusyan king pamaylasan ng Ginoo, aliya po misa ito. Liturgy of the Word, ito po pang pamanalangin ng po pang komunyon at inyang pamagkomunyon ito. Kaya ba't na nito, milako yung Santissimo Kenny, ne? Pitakpan lareng ganaganang kaya, tahimik hanggang Sabado Santo. Yung Sabado Santo tamo, yung Sabado de Gloria pala. April 16, alas 6, nening bengi. Uling makabay ang rito nga ito. Ita po yung peka masanting diling rito ng Santa Iglesia. Peka makabaya mo naman at makatunduyan dili. Pero magrasya yung dili ito uling sa salubungan. Vigilia, Easter Vigilia po ito, panayan tamo. O sa salubungan tayo, yung kapiesta na ning pamanyubli ng mebye ng ginutamong Yesu Kristo. So, hanggang eko tinagon, Lunes, Martes, Miyerkules, sa salanini. Po, patse sinala ko kedi, hangga kayo muking krus. Hangga kayong Biyernes Santo. Pero makabawin ako man, Easter Sunday, itang regular mass tamo. Po. Okay, keng Holy Week, ala tamong prosesyon. Po, aliya po parokya ini. Apat lamo rin kaya katamong pwedeng prosesyon pepayintuluta na ng obispo. February 11, Fiesta, La Concordia, San Nicolas, ang papaning May 16, kapag masusyan king panyatang ning birhen, larawan ning birhen, kati oreta mo. Ing prosesyon tamong palaspas, keniya mo kilub. So wala tamo pong prosesyon, prosesyon tayo keni kilub, durot-durot tayo keni. Aliya po. Ing magprosesyon, ing parokya ning San Guillermo. So makiyabe kayo ka rin. Nenong kayo yung magmisa kenin, bisa mo magprosesyon, makiyabe kayo ka rin. Po? Alam mo naman dakit kordero, uling alita mo parokya. Po? At yung tamong pamanos bitis, mamili kong wasan bitis every year. Alam tamo pong apostol, mamili ko. In guideline, alilalampas 12. Pwedeng ditaklam, pwedeng limalam, deng wasan bitis. Actually po optionally itang pamanos bitis arito. Pero gawan tayo. Anting kapagaganakan king pamanos ng bitis ni ginutang mo Yesu Kristo ka rin kayang apostol. At alata mo namang salubong. Pero at yung kening larawan na ning birhen ng popaying sinubling mebye. Mikit no keni pisalubong talapa. Ali po, biruya mo ito. Kenyang parokya ito. Aktibidad nening parokya ito. So, i-emphasize kong pa si Bayo, alita mo parokya, tamo makipagkompetisyon keng San Guillermo. Uling kabetikan, sakop ning San Guillermo. Okay? Ngayon po si Claude tamo, parang panalangin king Birhening Lourdes.
Itamongan, o kapilan man, birhen na kalinis-linisan, hinduning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balubuing ka na akong kailangan, ing ka na akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tula aming gewang suging santuaryo, iba't ka rin paayabot mo la din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit a kinayap, karing karelang panamdaman, kalado at katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong Indo, o Indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalubko kay adwanan, anting kapasalamatan ka ring saop mo, panikwanan kong makitulad king kang kabanalan, ban minsan na yaldo, makapakirake kuking kang ligaya. Amen. Ipami at yukabanwa misamba niya ilagyo mo datang kaming kayarian mo, mi pamentuan ng lub mo ket isuli pantibanwa, Ikakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami. Emo kaya pa'y saul king tuksuno na ikabos mo kaya king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo aking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babae at nuan niya pa naman ng bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal Espiritu, At imo yung sa ijara ligaya, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggamang king alananga. Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka antimuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.